Kajing penlong ya ke Winter Festival kabla penkre ban penlong hagi lai silenter ya kabla sedang mentak sengi kala ipu iping bah da kajing internet kajing penkre penkrum jang kinong peniai. Ya kini kita masalah penlong da kakenhun ki samlarang ba ka thanyum sning kabla tip kum kan caring cohorts da kajing temu ban no senyang syaka wei ke school lan ne ka silam aji hikai kabaran syaka ne hi ka thany kabla tip kum ka sning soalang LP and UP school kabari ka wei ning school kabla kentiu bahaya ka nang ka tip jong ka thany. Rei kabadang don kami shibun ba ki jingirap na kabanta ka bit ka biang jong ne ka silam aji hikai. Laban pen kan mau bagane ka Winter Festival ka dei ka bala on penlong ha ki lai silenter ya ka bala sedang mentak sengi ka khat phra trik bat biteng terter lasai ka khat khandai trik bat pen kut pat ha ka arphau trik nopra arjar arpsau. Ha ka ne ka sengi pli ya ka ne ka tamasa UMLA barim ka sning constituency uba Jason Saukumi Maulong ulawan poi kumu kongsan ha ka jingi don lang jong ki nong lam shinong ki bakentup mi uba Rocky Kela uba Angel Star Konghat nang ta uba Shan Bahaso Tun Umdew Sherman jong School Managing Committee uba longru ha kujuk por orang basinong ngasinong soalang lempat kiwe hagini ki lai skilenter nalor kiwe ki jing penlong ya ki jingi lekai baper rengkat ki jingi dieted onwan poiru ki nongrwai bapau jong jela ban penberngya ya baro lai tili ki janmet jong ki sengi ini kata ong bala sarem tumla su penwan kamlong ta adon hi sendak babi abapi khot ni persang bengini don rengkat bania Keloi begini rap begini kener begini pet lang kata ka ka son ka dong ka thangi berkelong ka ka busutunat ba piyo ban organize ya kan ka Winter Festival namar ka jing temu kalong ba pin jo ban race ke fan nam ta ka school dai nam bakla tengah ngai ba pile ka babah dekla dei sa ka ayom ka por ba kina samla jong ka dong ka thain khamtang ma jong ka snong ba pila yo kan ka holiday winter holiday te dong kam teng ban relax kan ka jabeng ma la ya puli kot bo sisnam ikinong hikay ro iyo man relax kendiat par kamera ka ke babahas no ngathau namar play ba ka juk bamenta ka penginang yat nga try ki khon samla jangi gilaya kelimti ki babakla babakla ki baper par nganget ba kum ko ni ka wana kata ka jing ya sultanat banlay ke jing snio barangan aga buram ma ko bakerpang ya iwe badon bentah hakan ni program par nganget ba hindi tangga program na ganit isnong banganget iwe isnong niya don bentahin na kapor ban mga kumita ba jisen balong mo pamoy XMLA jompi yin don sinda dapat pi what are the thing kata iling program belingkot publish shibun pra kilai ai nga bangan don bentah ni di shwa bangan song atrai te habing iwan ban open ya kanika Winter Festival di don ijing ai mo belingkot ajing ai bakhendiat ya ngan khot i president tawan lang sene kendiat ba ni sutho ajing ya lenti warga ka jing tongkam hapo school dengan sutho ba nakaliang jonga ila ba di token ma donation nailan dito ba Shibon dengan Asian Mega Four ke Jombi ingin saya enjoy lang ikan festival na try kan kut hadu arpo tadik ingin persan hi mga nawan lang ato ka sing ka bukut sure hirap nakaliang kini ki parlok sunggi kum ka team ka caring kohot kabalawan sukumat ban simbenta bakloi ban irap engi dagan ega benta tengam don ye kani kapor saisin ai kublei kerpang yau chairman jo kamsning taun dorbar lemdau chairman jo kamsning taun dorbar uai ya permission bagin pelong ya fit bar kumjulu ya kani kamadan kani kasni kamjin lalong hakane gorkom tega jikublei kerpang kali chau chairman jo kamsning taun dorbar kani kapor bat aku jo oporu ngai kublei kerpang ya IXMLA jungima ibalano sibun ba kijing kerku sibun ba kijing erap ya ka school jungi tengik skamba hagis ni benangwan idange knere kiti jo ka jing erap sia ka ne ka school ka jungi te kentang yawai nakaliang junga ku headmaster nga ai ka kerku kerdo ya pi ka caring kohot ka belasim ti mat benta mat priya ya ka ne ka fit ngai skam kan ya ibe ya irfi hapdeng kasuk kasaing kita organize kini program kandego kum Christmas gift na kaliang ka caring cohorts na kubenta kani ka school musting solang pihak ka arpo trik kum mangilaya pendek ya ka kai ka bangiulum na kani ka program ka tumi itemu ban ai sa school on spot hak mat ipai bah baro iba tingili
te kata kali ke tikular dong ke kering kohot te ngai ke beli sibun ne pi boro ngai ke beli pi press dan media ru buat ikermen bahkan ke program demi kebangin organize nak entah lasai ke dancing competition buat ke arpol tarik ke bandai ke last day hak bandan ki program repair ki nongruai repair ki bala pelai hapo ki news channel buat ki advertisement repair ikermen bah program sini kan poin siketing job Mga sarong mo irade ba idan ba pek balong bumurong ba song lumraman hajuk opor ide headmaster di ba pek ektik school jeng hajuk opor ide kum i dai baidon bentalang bat ni tahun dorbar de bat kumjur i ba sembah bede isketri ide rong ba song bat hajuk opor idan sa iba bat khong hat ini ru nila share ya ka benta jong te school haka LP ngapet na mga haka UP bat ipet na mai iken haka school tahun dorbar tekum u presiden jongka opor primary school using tahun dorbar tena kadang jongi ke tahun dorbar haka group jongi kamut ni share ki benta iwei pe iwei nang ba ngin dot kata ka responsibility banle ndai tang mangau chairman bangan sim lut baro ki benta ke badai jongka senong ka tau te dena mata ka tau ni don kata ka jing sania iwei ni don kata ka jing e te bat don ki school ki bena baru chief guest kidon ki bukan part permission man pelong fit ang nirong im asu nomor bangi ai be tik tam ta kini kilai kili school de nama kata tat ki bawan ki application nabar stang bak kumno e lada kalarai komiti tengi bangse herai ki ba menu mala ninam ai nomor play nomor ba kadani gajing tak yang i ka tahun baru ladang i pelong fit man kapor ki ba kadon di kajing kran kajing thum kajing tam lei kini ki ba marjan mapa Umar basin na pelong fit de pilati di ka fit adu expo kan we bije menit ka sound system dang panhe dang kiwi jing e kidan de de ma ta daw ni rai be ban aitan lai teli di school ki badai apo ka umsing town dorbat tengah kitbok ya kan ke school bo lese don bot bakan ya ha kan ka festival kan ka fit ka penyak lang ba kijin don kan baro jong ke school kanlong ka ba bah Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai